Kiembote, Koana ne Congo. Pangizama, Nalumbona, Mupobangeni nanga, Kisongelevo Diambu. Pangizama, waluto kumbone wao, Mbwenevo, ye kambe kanda. Yeziku kamba vo, mbutegemena. Kuzeko vo, Diambu tu nanga diao. Kemambu vo, kwa kutu inanga, pangi tu mosi, bondokele. Bondokele vo, waka bondokele kuna kula dieto, kuizanga vo, kuizanga vo, kuna kula, kuizanga mu kula dieto ko. Bovo angolano, yeka esasula. Nzevo, ba mususu, tango batalaka ba video na biso ba bia te weza kindoki di. E weza makama mamibange. Mona luni nange mvoete pu. Ce que totali bien, ndenge na lati boya te za ba jana ba saper. Yi pasa ka saper Ka diamu de ki saper ko. Donc elingi la sabino ke biso pe bongo tozana yango. Donc kolata ne parle français, l'habit ne fait pas le moine. Donc ezalité que voit tout qui sont abo yi aza gêne. Te ezalinde bongo intwa ko ngeye. Nankala intuki mutu. C'est ça. Makambo ya famille kadi talanga mvula ko bo te ye aza mukolo te ye soki likamoni ezalaka bongo te ezali c'est la tête bongo. Mutamutu vo mukamba tuli nanga boto kalabaki mosi. Disongele bo kavena mutu ko kunanga bo ntike nanga bo tandike nanga kabuila diambu ko mokatu. Azate. Estou a dizer a verdade. Quando eu digo que não, devemos estar juntos. Unir a nossa tribo. Quer dizer, aqui na Europa, há coisas que acontecem. É mamãe, quando eu estou na Bangami, temos aqui a doença, as pessoas estão a morrer, separação, muita coisa. As crianças que nasceram aqui estão a trazer problemas. As damas que saíram de África chegaram aqui estão a correr homens nas casas. A pensar que não, o dinheiro do governo, não. O dinheiro do governo não chega, você deve pagar a casa. Nenhum país do mundo que não, les blancs perdent les loyers. Bah, futa ba mbona ngenda. E mindele fute mona bo, mugana yenketo yakala mugana sali na mfuta ina nginzimu zenzo. E agora você que saiu de Angola sem nada, sem educação, você não está a dar contribuição aqui. E o governo vai te dar a casa sem pagar. A luz, a água, tudo. Quem é você? São os erros que estamos a cometer. Já na gobenga na ye, na mokili, kavena yenketo kubo, kalena zinge munza, ukonda yakala mokatu. Yenketo yakala mfuruka mvuidi. E yakala intukanda kafite talangi enketo yana kafite talangi kanda wakatoka na sadi mufutike na nginzimu zenzo engidya kanketo watoka na guti utotoka na uti muselesa udi lage yakala volu nange nguize ni munzo fite munobo kanda dinange pe kiese mukona sadi lunanga mufuta lunanga ezo nzimu zemindele nope mukona zingi lunanga kavena ikanda kopo na lusopa na enifumu nzambi wikirubani nkela ifuruka yenzibu ale lundi tomi lo mona mawete lo sadiza makanda meno avasale kubata mokatu ça se fait pas comme ça d'ailleurs ça n'existe pas soki tozolo baniki no tokutanaka tochaka ba idée ensemble tout ça là ba contribution miki ba 10 livres 10 livres c'est quoi? Est-ce que boyebi que soki na eloko eto sala
toza na 1000 personnes na kati totiaka ma 10 livres bi 10 euros. Vous savez que les 10 wana na 1000 personnes, nous aurons un montant suffisant na compte na biso. Oyo bana ko sala que non soki likambo ekwe likambo na ko résoudre yango ezala likambo ya bembe ezala likambo ya libala ezala makambo mususu que non ya grave accident on peut payer. Nana yebi yango te mbala bona za ko répéter yango te. E wawa nkaka mumamu kalu monika ako nzoka nde botala sur les réseaux sociaux. Là vous êtes, vous nous critiquez. Ah, par contre, par exemple, oui, comme tu me bangues, tu vois comme mboka te. Makame mboka. C'est comme comme na poto, soko comme comme bana na yo, mo bawo na ngemena. C'est comme que mena ya osala nini. Aya ko lobela yo, est-ce que bino bozala mabota na bino te? Po makamo na bino bolo blango bino moko fu luka ngai. Ngena ko bobile mambu. Boyebi que non mutu ya zali bota mususu soko bobengi sele libota na bino alo bela bino fo futa ye soko soki na 5000 mboko bamani on gate ye e koma kikita azandoki e kozala bongo na makambo na bino bobenga kangali susu te ikai lukamba kuna nzwama kikonda vinyuko na ndako nanga kikonda vinyuko Angleterre mo meyebi masanga msuna melaga kuna nzoze eno kaluna sao ko eno mukulu kamba ngini na kina ufuwe mako mais l'air mususu il faut to lobelaka boy bawoti ko benga kuna ko mbuta mutu ekingandi fuidi kuna Forest Hill siko yongana sala nini na benga bangole bakende po bakunda ye na ko sala te. Parce que batu wana na makamba mono na kate bayoka ka soni balo bakaza bangole bayoka ka soni yoko benga na liba mobile na ndaku po bino mzana poto bosubo koka na makamba bangole bo mono na kate na makamba wana to senga bino te boya bola ka biso bilamba mais non tout ce que nous demandons c'est d'être ensemble faire une reconstruire notre famille. Parler de notre tradition, trouver une façon d'éduquer nos enfants en Europe. C'est tout ce que nous demandons. Hein? Fage parti disso. E kumbagu nakala mukula uiza olemba kuiza mukura bali kiminange deje libre. Toza na compte bancaire na biso. Compte wana na poto tout est contrôlé par les blancs. Soko chaka 10 na yokula na konti wana mundele apesa mtoki no efumakaya ka bandi kinzimbu ekingandi ekotelo ka bandi kinzimbu efumanzambi ka tuike dejiani mundele atopesa biso mozeli tout est élaboré bokima kiangole wawo muno mugivula inanga walufange tsoni bwa muno boge zombo inanga to azombo tuli tu nuka ngavo way muno tuli tuvi nuka ngemo watu nuka nge tsudi yeto no mukana tini nanga bo akutu tsudi nuka ngabo mono ne kisonga bo mono ndaka nzombo ngini nanga sia mono bo ndaka tsudi nuka nge mono idira lutini nange le mvuka ikondo kongangu wana lubata kana diamne nati dirubuila mukuna babili nange yatu nakale mama kanda ote tikana benga ye ayibi koloba kuna kanda dia kuni yato ze boba ko siko ngana zabo na zaka mobange. Je vous pose la question ngana zaka koko poto tiki mandefa pembe enze buze pembe kazila kimbuta ko suki ya pembe embanga na mikolo te nazana baleki mususu ko moni bango doki suki koma ya pembe na mutu ba problème via poto ko matongo ko sala on donne beaucoup de temps na misala et ça fait ça. Ce n'est pas l'âge. Hein? Ba mikolo mususu na kuma aza mukolo kutia musika suki ya pembe bimiete parce que aza na chance ya nzoki ya bongo te. Ba privilège ba parana bango, ils ont appris les coutumes, la tradition, quoi que ce soit. Ngai ko eba ko loba ezali ya libota nanga.
koyeba koloba na ngai ki Congo na yebeli yango na poto wai boba ki ndi ngapata ankaka mkona civique ni nanga au pays je ne parlais pas ki Congo, je l'ai toujours dit na yeba ki Congo te não falava ki Congo no lá na aldeia não falava nem sabia falar entendia só que mais falar não falava que Congo veio aqui na Europa. Tudo que eu faço, que eu falo, veio na Europa. Diambo de canda, donc, que pinga vou como mwana com tekelo. Ngai qui Congo, et na poto yango, même moi je ne saurais pas expliquer aux gens comment ça s'est fait. Hein? Ça s'est passé, je ne sais même pas. Et j'ai décidé d'expliquer ça aux gens. Ngana zala katang mususu ngere mumambu apene mpobo ngina et diambo faut que l'être dioko fete monabo et canadien mu telele mamu na matu quand je vous dis ça comment ndoki na ndoki te moi moi je suis comme ça ezali eloko ya libota nanga et puis moi j'ai pris en Dieu, je crois en Dieu, je ne crois pas à Dieu na mino mike wana, moi je crois au Dieu le tout puissant. Sikoyo na comprenaka te okomona ba makambo zo ebele batu bazoko mabale za ko mwangana okingandi fuidi bozoko lukangai o mutamutu yaka yo salaboy bande ko ngai etamboleli na ngai ezali ya malamu, je suis honnête nazali juste na finga ka moto te soki likambo na sepela ngote j'ai dit non au fouema ole mafouema matali dengei soki likambo na yo na ye te po pesa nga bière parce que non ngana melaka ba whisky na melaka masaka musuki mo melaka te pe boyebi yango boyaka na ndako na ngai no vraiment ngai na ko se déplacer na ya makambo na yo po yo opesa nga bouteille ya whisky po futa nga mbongo na sala ke effort que no bino tu makambo na boyeba yango boyeba koloba okope ko yeka ngo pe ya mutu e pa ya batu kanda de nene dini nanga lelo naza na poto awa famille nanga na poto te e kuma tamsuri kama ya famille ko benga ko kembe na ndeko ko ndiona mwana kasi ndiona ntekelo ndiona kingani, je suis obligé de me déplacer. Même les peuples bazombo le font aujourd'hui, ils me cherchent mutamutu pour la nation mutamutu nzakwa ko kopela mais baza famille nanga te bazaka bangolais amoni kido ngana yiko lo parce que bazangi mutu kuna lo bela bango. Et des fois je me déplace. Mais ils allaient pour parce que mutamutu dans la poste en bongo na monter na poste na communauté. Mais tous à l'ensemble. Modi mi kamembo ale kila ko mosi mutamutu si kamena kwa mosi. Et diambu na dibwa to kala to kuba medio diambu katu fouet soniko. Mutamutu na tosala ba video bande ko ngai ba video ya bana ya Congo ba kote na Congo Brazzaville Pointe Noire bomoni yango to tosala ba interview ya biso ba ngolé ndeko to kola ba Congo Kinshasa bozo mona yango ba mikolo ko ya vous allez voir que non bana we bazali bana we ya liki Congo te basa bana ya ba umbundu bana ba uvimbundu ba we bakola na Zambie. Donc ça be vidéo na bango bakoloba na anglais na portugais bakoloba. Tout ça est fort, tout ça passer message tous ensemble. Boze la kana noteke non, soki likambo ekweli bino. Bongo bondi ko lukanga ko no mbuta mutu, tala kuna likambo ekweli. Hein? Bozali ko landa ba pasteur basako bo mabala na bino, basako kabla mabala na bino. Mais kuna biso to vandaka tozo kabla mabala ya batu te toza ko unir peuple toza ko enseigner tradition na biso et tozo devenir na blanc ba aider biso comme ça toza na ba possibilité et loko yo et s'épanouir. Ba pasteur bozo ke mandaka nzambe bazo peksa mino kino kuna dio kula kaloendiko et momambu mama kindoki. Mais la majorité de ces pasteurs ne travaillent pas. Bazo pexabino parce que ces gens-là, basa la mbongo na mituna bino. Et sont aussi pasteurs ya nzambe munang. Hein? A nzambe munang. Mon givula ngina.
ewa ukula tufandila nge mambo yetu kuna kula dieto tunage pe mapastera to kuize koko fute monobo ezidi também estão a construir, hein? Estou a saudar o pastor o Tsimba, hein? Ele nunca falta na nossa reunião, ele é pastor, hein? Estou a saudar o nosso irmão o pastor Dom Rodrigues, hein? O pastor o nosso irmão o pastor Lindanda, hein? O nosso mano o mano Massivi, hein? Cuisa na kula dieto. São pastores. Wa mo kivle nanga esos pastores nzambia onkaka. Ele to cambia do ikoko ka endiko ele dia nzambi no onkaka. Não pode. Eu amo mambo de coco. Tu idi sanvo e pangeto bondo kele koko. Ndio na pangi munakula kamoni kako. Que tu vedi sopa que tu vedi na tuku putu aokulu mukana so ina ngingino. Waya na kenda fite monavo yandi se mbizivo. Mukuna kiteki kena mukuna so ika kina nge matoko. Anka kutu matoko ka kuiza dia kwa vatina bo ani yana kena ngao koko wana ka monoko ka fite pawe toko dia kana tele inkete yana. Ça se passe souvent ici. Mon monomoto dinanga. Hein? Et parmi toutes ces femmes-là, il y a des femmes qui sont devenues des méchantes. Parce que mon collègue n'a pas toko, faut que dans ça lenzo, maman se zinc toi lenda ko. Ils sont devenus des méchants envers des hommes. Mais ils ont oublié qu'ils avaient des hommes avant. Kaze tsasa longo ko. Kaze ko longo ki. Kaze zoko. Soki boy ba faire le bala, mais papa le no bomba yangote. Besquise inutile bo pesaka, mais besquise on te mona yangote. Hein? Boy la ngaote yi ka sala ka propriété, yi asokola ka te, yi ayaka mnoko solo, yi asala ka boy. Oya bino bozali bino boyebi yango. Soki bino boyaka solo, nana wa bisa bino yango. Mais ce que ça mobile là, pour mobile là, tu mobile là, tu mobile là, et Nicolo, donc au fond il pendant 15 ans, 20 ans, selon les alagités. Kaka 20 ans après, selon lui, mais il faut le dire ça parce qu'il a vieilli. Encore il va charger de mingi, bah tant mingi, bah faire, bah comme ça, ça l'a monté, dis-lui. Hein? Oh il y a bien mon coup, bah bien, est-ce qu'il y a un solo, au stade propre, est-ce que tu es bien? On ne sait pas. Peut-être que les marines ne te disent pas ça. Et lui aussi doivent le faire. Mingi bolingo boyebi yango te bosi ba tina ya bolingo te tina ya libala te tina boyela poto bosi ba yango te hein. Vous croyez que so kana likelemba okotuna likelemba kona yango ba vi bozoken mais likelemba na pozo ka mbongo tala likelemba mbongo zo dawa pe c'est boso la bakindu bat hein ba mbongo ya bana bolesa boso bana ba nzala na ndako no hein bana boso la mois bale akama papi aso parce que mbongo na fotina likelemba. Okutra mobile na nzela somblanga kingadi bakoma ko senga na nzela ko senga batu biloko okona kama tu fosenga mtu loko mais ce n'est pas la vie ça. Tu bobaka tu bobiko na tu bandike longi ka longi ne mbotiko mulomba ngini nanga ko kana dia ku dini Kongo mubani kanyi na ngilongi kubanzi kobo yakala jako na ungingi kunzo nge mutu kusala tomene utomako na mona vo pasi sisakidi mukona kambi na masola ibo na zengi yakali nzimbu kapiti bandi ke yani nzimbu mais tu as choisi de chasser ton mari et yakala na mbayi kise munzo kunaka kwenda wale babe onkaka inyo nketo kapiti kundisa kapiti kundikila lelu lemvuka kapiti kundikila kunaka kwenda vo enjuna nketo wana kena ngao yani kapiti dikila nketo yana kena jaki tangu kwa wi utili muno ngina bani kidi nzimbu no engidia kwa kusala oba toko di nkaka kudikile nge yana ako
Fete mona que Dieu te okapanga moko et comme wana kana andiko. C'est là que vous devenez des méchantes. Enkanda minzo mukizo minanga nzimu zenzo kutoki lende diako kwale. Bozo kuma mitema mabe. À cause de ça, vocês não querem entender. Hein? Aqui temos a morte, temos doenças, temos muitas coisas que estão a acontecer aqui. É a consciência. É a educação. Muitos não são educados. Muitos é falta de inteligência. Muitos são com cabeças vazias lá dentro. E se você lhe dizer isso, pronto, é problema. Devemos tirar o mau coração. Se você não entender, pede para ouvir. Estamos a ver filhos nigerianos, ghanenses, daquela a colônia inglesa. São diferentes de nós. Porque respeitam os mais velhos. E l'obité que te bango ba vanda kataba ka mikolo te bango ba mbongo na biso te ba pasteur bazako kabola biso parce que nous ne sommes pas intelligents. Nous ne sommes pas intelligents. Makambo pasteur koloba na yo kiye. Kuna nzoa ni kabanga moko. Mbala mingi hawa nakutana na batu mutamutu kuzuza mutamutu funza mbali kake mbote. Unaka kwenda nifumo ndio na fumu nzambi kumona ko ekimbote inkembe kapani ko fumu nzambi kailuaka ko. Ekuma fumu nzambi kumona kwani ko. Kuna nzonzamba to kwenda mukana bangi nange mambi. Tamzeka yenu mutu kutu ndoki kwani keni na ndio na pastor. Kansi mukwende na makanda mangani mukene makabana kuna boke ndekete bango basala ka politique ba biso sala ka politique te biso nzambe parce que ba pasteur sont des paresseux, des parasites. Ils veulent s'enrichir au nom des gens parce que hier un pasteur il est devenu grand pasteur moko azali grand azati azandenga zalaki il reste comme ça. Ba pasteur mususu na monde spirituel bazate na spiritualité bazate okoko zoyer okoko chekier ou faire quoi faire parce qu'ils sont absolument rien. Il y a beaucoup parmi eux ne comprennent même pas la Bible mais ils parlent de Dieu. Baso bo mabala ya batu baso ko panza batu taking ngade engineer le dago ndoki keni nanga baso ko kabula bino apangizama efumu nzambi emuno mulomba nginango yani bolumuke nkaka kani polo pamba kapakise polo katukama bo ekuntoto mulutala nginango bosika butuka kwani ki lumbulu mona bo e moma pasteur c'est à côté moulu et les soins moni matutu. Ce sera les jours qu'ils vont comprendre que non mais les dieux nous voient tout ce que nous faisons. Parce que les pasteurs nous causent des problèmes. Et tout quoi, à part nous foyer nan. On connaît nan ilusadus. Aucun pasteur arrive avec ses richesses qu'il écoute. Bon, et comment mon motif nanga. Bon, allez, le bon enzim, le bon maman. Ils ne font pas ça. Tout le temps ils demandent l'argent de la dîme aux chrétiens. Et vous dites que non, nous sommes des pasteurs de parole à Dieu. Il y a une zone qui a fait des fouets. En cas de vendre des maisons. En cas de minindinga. Et en cas de malu, de tole le mal. Total avo, awe nang me pastor, kintino boble dia, kintino muene dia. E mamãe kaka passe para todo o banco. Nós queremos ser unidos. Queremos estar juntos. Canda de carabagi moci. E tu culo tu kubama.
mwa ukuluni nanga lo baba ne Congo ana ne Congo Luiza lo bani kakumbu zeno ukisoni kisambu ta mutu katuta lomba zizingi ko por mês é apenas 10 libras. Temos a conta bancária, já de livre na na conta. O chali transfert de livre que na conta não chaque mois. Tu sais la vidéo avec le temps, tu comme la possibilité de faire la vidéo en direct live comme ça bolanda ka réunion ndenge yango esale maka. To senga de kabinda akunene, to sala ka politique te. Ce qui boyo que na vidéo politique c'est libre opinion ngai personnelle en tant qu'un homme ou dans une éducation qui comprend la politique n'a pas sa opinion ngai personnelle mais oyo tozo sala ezali ko unir le peuple Congo ya Angola tous ensemble tous na mwa montant na biso quelque part et vanda bana na biso to unir bango to yebanaka to salisanaka na bolingo ya solo di bwe wunu di bwe mbazi endelo mutu bwide di diambu kazavo kanda kene nanga diao e kanda diza ansadisa di kala diambu di longo diambu di ana diambu di lufwa diambu di kimbevu kazavo kanda ngina nanga diao di kutsadisa e kwa kuputu luzingu pasi luninanga kasi to katuboba moko mungana soe kitu ninanga yo intima mimi tunanga zao ewa tu diaka to bobe mama nzambi au diaka mukisa kutuna tina yangi nkanu mukana boni nangi longa elongo ze yatu mukana komikini nangi yatu mambo mambi e kuma nzimbo vidi mfu les pasteurs sont des humains comme vous autres. Pasteur mon côté à mon nzambe. Pasteur mon côté, Azali qu'il a la puissance de Dieu. Non. C'est juste là, les livres qu'il lisent là-bas, la Bible. Et la parole qu'il prêche. C'est tout. Botika makambwane ko kambola batu, ya ko kosaka batu. Bosala mbongo. Si vous continuez ainsi, et on est tous inclus dans le monde spirituel, on va commencer à punir les autres. Pour ma caboria nzambe, to comprendre ce qui nzambe bon et tout bon arrêté. Et je crois aucun pasteur ici se rencontre avec Dieu, qui va voir Dieu, il va voir avec Dieu, il n'y a personne. Ce qui tembe dans ce défi, mutuna mutu ami c'est spiritualité na ye. Total va pasteur au kutala na nzambe, na ba kutala na nzambe te. Na ba kutala na monde spirituel mususu. Total yango. Na sugia walelo parce que la passe na mitema. Kuna muninga akufi, baza ko benga ngombo ta mutu, nzatu vandele mama, makabinga na ko vandela. Ye amona na kate. Kembo tiko kande ya okulu, luto masala.